L-opera L-Alpino tal-kompożitur Carlo Diacono għandha ruqsudi fil-kuntest storiku tal-ewwel Gwerra Dinjija. In-narrattiva tiżvolġi fl-isfond tal-battalji li saru fl-Alpi u fid-Dolomiti. Dawn huma battalji karatterizzati minn kundizzjonijiet ħorox, numru kbir ta' vittmi u qlieħ strateġiku minnhom. Id-direttur residenti tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta Michael Laus għalli dan huwa xogħol importanti mill-wirt operistiku rik lokali tal-bidu tas-seklu 20 li ilu ma jintaq mod sħiħ għal kważi 80 sena. Meta saret l-ewwel darba tandaqet saret 9 darbiet, jiġifieri hemm 9 darbiet għal dak iż-żmien kienet tfisser li kienet suċċess enormi Malta fit-Teatru Real. U mbagħad reġgħet saret fil-Radio City Opera House ma' tmiem it-tieni gwerra fil-1946. Underappreciated, ġifieri il-ġenju tiegħu li kellu ma kienx apprezzat. Nafu nis li jafu mill-mużika tal-knejjes, il-mużika tal-sakra li kiteb. Però kiteb opera waħda biss. Id-direttur tal-Kappella Diacono Rejxi Berran spjega x-xogħol li wettaq biex jiddiġitizza l-opra li fiha 3 atti minn kopja oriġinali tal-1918 miktuba bl-idejn u li partijiet minnha kienu mottija. Kienet impossibbli tinqara, kien hemm qedlek ħafna noti miktubin li ma jinarfux jew kellha jiġu jkunu dubjużi u tibda tikteb iseflok tikteb inti bil-word tikteb ittra, tikteb il-mużika. Il-baritono Luis Andrew Cassar li interpreta l-parti ta' Andrea jiddeskrivi l-Alpino bħala opera unika. Hija opera miktuba fl-era tal-verizmu. Kien moviment li jimbeda minn Puccini law. Ma' TVM News, neputija ta' Carlo Diacono Stella esprimiet sodisfazzjoni dan ix-xogħol ser jerġa' jiġi ppreżentat lil Maltin wara tant żmien. Saret qatt. Allura għandi xorti kbira u nirringrazzju. Is-segretarju tas-Soċjetà Mużikali Bellend ta' Żejtun Marvin Vellast qal huma kburin li l-manuskritt li kien fl-arkivi tal-banda ser jingħata l-ħajja fuq il-palk tat-Teatru Malta.